ekintu kimwe ekirikwita abantu kare no kuretse. Dr. Nathan Karema ashabira abahereza b'ekanisa abaahuumwire okubiikira nyensya yabo kandi nokukora n'amaani okwetungura. Karema abira ari omu Kazo kandi abashabira obutosha okuguma nibareeberera amagara gaabo. Wana ngo kurege ushimiye kugereza ninga kuri ibintu ibi cyo kubanza ushimiye kwerinda amarwa cyakabiri ushimiye kwerinda kuresa ecyakashatu ushimiye kuryaje cyakana ushimiye gukora exercise no kwerinda ikintu. Ogu nagira ngo abahereza b'amadini bino omwuga muhango okushomesa abataahi baabo hamwe n'abo barikwebembera na munonga aha nshonga z'okwebiikira. Saving is pain. Tokwasa kugira ngo irakaseka kake muniza kugura kusavinga no. Uwo kubone nyingi saving de kure. Uwo kuneje saving de kure. Nawe cyo no kwesasa. Nutumwe mutwara 30 no tumwe nati emparo yanjye ebiri nza kutumusango yitu mukwezi hate sentence ziyamkwera ngwire kundurwala ni health insurance yanjye empare no mchara wa mjara yeje hate sentence wazewa wasitumusango ya wazewa zikaho ezo ndo sente ezirukwera wakuze kwa kokura endwara nyingi zikutera nko kuteza bankeri okija cyabe kintu bagusiba hanga akongera nebware giye muri ranga gire mu kintu ayongera myaka yawe akukiri mu muhango murongo twakusiba nyona shemerwa abo kwitwa twetenga ranga kikizo. Abahure basimira okushomesa ubwoko kandi baraganise kubunza enjereji omu bandi bantu. Kandi na munonga ni nshaba abahura batakahuumwire bakina umugisha gukuba bakiriyo mu service. Twashoma umushomo gukwerebera na kwibikira. Nahura mu kigambo kikuru munonga kugira nangwa nkaba nkikora umusande kugira ngo izoba ryo kutaha umuko kagire kayawe kajumanya. Ko mwahuriwe kayawe kagireberera amatungo garumu n'ibindi birungo ngo nimbasha bimwe bahora bakiriyo orebe ngo umusande yona yibira umushanjo yo mu kiro kimwe cyo mu kayawe. Gasha kwa Anita atukunda.